Zoo कोत has टोट zoo छु प्रत कस इंसानस टोट क्या zoo छु अल्लाह ताला सज नियामत अच्छा वन अत करियो कदर अत करियो रश अत वातियो जूस पन्नस वातियो या यह शरीयत वनान यह जू छु प्रत अकिस इंसानस टोट छुना यह तन वली यह तन चूर यह तन साले यह तन शहीद युस आस तो जू छु मिस टोट आसान प्रत कस इंसानस तोह त छु जू टोट मित छु जू टोट इंसान कर दी एम जू कुर्बानी ये इंतहा गसान ये अमिस ज्यादती गसान ये सारे पे सहलाब यह पे पे जूस तुचान आज वो तुम कत दिलदोज वाक़ कोड़न हंद हवाल पेश डोमेस्टिक वायलेंस हवाल कत वाक़ात पेश इंसान हैरान गसान दपन रब्बा अगर न पन फजल कर अगर न रब्बा पन रहम कर कह बात कहें बात कोर मल परेशान कोर निकाह कर काल सुबह दपन कर वोल बह दिमस तलाक काल निकाह गसन सुबह हक हेरबाब दपन दपन हे यह सनिस गरस लायक तरबियत जरूरत तरबियत जरूरत दीन जरूरत कुरान सुन्नत जान जरूरत वल्लाह सो वन अगर सान घरन मज कुरान सुन्नत यह मामल पेन वुचिन तेल हच तो हेरबाब दपन यह मे नोश के यह मे कूड़ ती वन रब सूर मरियमस मस दपन यह कत यकीनी प्रत कह गुजरुन पुलिस रात पे पत कुस बचे सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़व व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया रब दपन बचावक बतिम यमो म्योन तकवा से कुरमुत इख्तियार और ज़ालिमन दी अल्लाह ताला कत मज बोंदर जहन्नमस अंदर दपन रब कोठ खोखजी पकनावक बह ज़ालिम और तिम दिमक जहन्नमस मज दारित मगर बचावक कम यमो अल्लाह ताला सुन तकवा आसि इख्तियार गो तकवा छु असबाब अंदर अख सबब वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद ये मुसलमान है जिन्हें देख कर शर्माए यहूद या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलालन तय्यबा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा वग़फ़िर लना वलिलमुअ्मिनीन वल्मुअ्मिनात वल्मुस्लिमीन वल्मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका गाफ़िरुज़ ज़ुनूबि वल ख़ताया बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन या रब्बल आलमीन। यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफ़गान भी हो तुम सभी कुछ हो मगर ये तो बता क्या मुसलमान भी हो तुम। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद ये मुसलमान है जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। कलब में सोज नहीं रूह में एहसास नहीं कलब में सोज नहीं रूह में एहसास नहीं कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं।
سری تعریف اللہ تعالیٰ حق یس اللہ تعالیٰ رب العالمین رحمان الرحیم یس اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین یس اللہ تعالیٰ حی قیوم درود و سلام اسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیسن اللہ تعالیٰ سنز رحمت صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یمن اللہ تعالیٰ پن رضامندی ہند وعد دیت بیسن اللہ تعالیٰ سنز رحمت تابعین ازامن بزرگان دین تاولیاء کاملین رحمہم اللہ علیہم اجمعین حمد و ثنا تو درود و سلام بعد یس میں سورہ تحریم آئے مبارکہ تہندس خدمت اندر تلاوت کر رب فرماون با ایمانن اے ایمانن والیو قو انفسکم بچویو سا پنن پان و اہلیکم بے بچویہن پنن عیال کمینش بچاون پنن پان تو پنن عیال رب فرماون نارا ناری جہنم کے نار نش اللہ تعالیٰ کرن اس حفاظت امنش رب کرن سنس عیالس حفاظت رب کرن مسلمانن نار نش حفاظت آمین یا رب العالمین یہ چھو امی آئے مبارک حکمانا با ایمانو رب چھو ونن پنن پان تو پنن عیال بچوئیہن از ناری جہنم ون چھو سوال کت پوٹ ہے کہ اخ با ایمان پنن پان بچوئیت از ناری جہنم کت پوٹ ہے کہ اخ با ایمان پنن پان تو پنن عیال بچوئیت از ناری جہنم ام خاطر دت شریعت اسلامیان اسباب اس پزن تم اسباب اختیار کریں ہرگاہ اس تم اسباب اختیار کرو وعد چھو رب سن تو رب سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن یم اسباب اختیار کرن سد بچ تہنز گردن از ناری جہنم گۄڈنیُک سبب یس اختیار کرت انسان پنن پان ہیکہ بچویت از ناری جہنم سہ گو کلمہ توحیدچ گواہی دین لا الہ الا اللہ امچ گواہی دین یہ کور بیان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری حدیث حدیث نمبر 128 راوی حدیث شو سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان دپن دہا بنیو سواری پٹنیو تشریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یام سواری پٹ تشریف نیک میں کرو خالو یا معاذ اے معاذ رضی اللہ عنہ تو اتگا چھو سوار معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان یام سواری پٹ تشریف نیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کرو خالو بت گوس سواری پٹ سوار مانا گو یت سواری پٹ نبی علیہ السلام ون سوار تت سواری پٹ گو سوار معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان سین رلیو نبی رحمت سندس پشت مبارک یلز سوار اکسی سواری پٹ یکوٹ سواری کرن ایک سن سین چھرالن بے سندس پشت سوت تی ونن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن میون سین رلیو پشت مبارک ام پت لگ میں بیان کرنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ اے میانی گبر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
मे कोर अर्ज लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहुन गुलाम छु हाजिर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बास छु हाजिर येल मे आलो कोरुख मे वोन बु छुस हाजिर अम पत कर खामोशी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं वोनो क्या वक्त गुजरियो बे कोरुख आलो या मुआज ऐ म्यान गोबर मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु मे कुर बे अदबन एहतिरामन आलो लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह तुहुन गुलाम छु हाजिर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे करो खामोशी कहीं वो नखना त्रेमी फिर करो खालो या मुआज ऐ म्यान गोबर मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु मे कोर बे अर्ज लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह तुन गुलाम छु हाजिर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये त्रेमी फिर आरो कुरुख मैं दु जवाब अम पत फरमोख मुआज मा मिन अहदिन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सिदक़म मिन क़ल्बिही इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलन्नार म्यानि गोबर यम शख्सन पज दिल सान यमिच गवाही दिस यम शख्सन पज दिल सान गवाही दिस कहिन छुन माबूद सिवाय माबूद बरहक ज़ात जुल जलाल हज़रत अल्लाह जल्ल शानहु जल्ल ज़िक्रहु यम पज दिल सान अमि कलिमच गवाही दिस ला इलाहा इल्लल्लाह माना गो कहिन छुन माबूद इश नफी कहिन छुन माबूद इल्लल्लाह इश इस्बात माबूद छु सिर्फ हज़रत अल्लाह जल्ल शानहु यम अमिच गवाही दिस बे दिसन गवाही व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह बे दिसन गवाही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छु रब सुन रसूल नबी रहमत छ अल्लाह ताला से रसूल दिसन अमिच ते गवाही मगर पज दिल सान इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलन्नार नारी जहन्नमुक नार छु अमिस पेट हराम करन परवरदिगार अवै वोन मे कलिमा तौहीद छु गोडनुक सबब युस इख्तियार करित इंसान पनुन पान हेकि बचयित अजनार पन्निस अयालस ते हेकि बचयित अजनारी जहन्नम यह तौहीद बरकत अवै प्रथ जाय गन गोड तौहीद बयान कर क्या लुक वनान हे यम सिर्फ तौहीद वनान अम नबर छुना कहीं इमाम इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह छु दपन अम नबर छुन कहीं दपन कुरान मजीद छु सूरह फातिहा पे सूरह नास ताम 114 सूरह मुबारक 30 पारशियत कत पे दलालत करन सिर्फ अकीदे तौहीद प्रथ आयतस मन छु रब तौहीद बयान करन पछ इमाम इब्नुल क़य्यिम मिसाल देवन दपन पढ़ियो सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इशुन हज तौहीद अर्रहमानिर रहीम इच्छु तौहीद मालिक यौमिद्दीन इच्छु तौहीद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इच्छु तौहीद यानी कुरान मुकद्दस प्रथ का आयत छ दलालत करन अकीदे तौहीद तौहीद छ बुनियाद अवय आव नबी अलैहि सलामन बयान करन ला इन अशरकत ला यहबतन अमलुक व ला तकूनन मिनल खासिरीन
हरगत तो इति शिरक कुन माइल गया वो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि नबी अलैहि सलाम गई न शिरक कुन माइल, मगर रब वनन अगर तो इति शिरक कुन माइल गया वो या रसूल अल्लाह, हरगत तो इति शिरक गया वो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यहबतन अमलुक, रब करे तुझ सारे अमल जाए, वला तकूनन मिनल खासिरीन, बेअसियो तो यकीनन तिल खसार तुलन वाले नदर। तौहीद छु बुनियाद। हामिद कमालुद्दीन दपन तौहीद छु एड्रेस, तौहीद छु एड्रेस। ये तो कोई खत छु सोजुन आसन, बाज़ाब्त तौर यमिस खत सोजुन तम सुन एड्रेस खतस पे लेखन, ये एड्रेस खतस पे लेखो तेले एड्रेस सही पतहस पे वातान, तेले एड्रेस पे तेले सही पतहस पे यह खत वातान। दपन हामिद कमालुद्दीन तौहीद छु रब सुन एड्रेस। ये तो इबादत छु करन, अगर तौहीद सही होस ये इबादत छु वातन सिद्ध सुद दर दरबार हजरत अल्लाह। तो पढ़ियो नमाज, मगर अगर अकीदे तौहीद से दोसी इबादत को वात रब सिंदिस दरबारस मस। तो थो रोज अकीदे तौहीद सही, यम रोज वातन दर दरबार हजरत अल्लाह। तो करियो हज, यह हज वात रब सिंदिस दरबारस मस। तो करियो दीगर अमाल सालिहात, अगर तौहीद सही होस यम वातन सही पतहस पे यम अमल। अगर वन एड्रेस गलत होस यम वातन सही पतहस पे सही एड्रेस पे यम अमल वातन टीच रब बनन, वला तकूनन मिनल खासिरीन, तेल असू तो यकीनन खसार तुलन वालेन अंदर। अगर तुह तह शिरक करिया या रसूल अल्लाह, तौहीद छु बुनियाद। अगर तौहीद ये बुनियाद हासिल गए किस इंसानस, अम पत ये बुनियाद हासिल गछस इबादतन हज यीचा इमारत यछस तामीर करन तीचा हेकस तामीर। अगर बुनियाद ही कमजोर ओस, तौहीद ही कमजोर ओस, युस ते इबादतन हुन ढांच अत पे खड़ा ई करन सो रोज न मुस्तहकम, सो रोज न मुस्तहकम के सो रोज कमजोर ये ढांची कुन ते साथ वसित। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज इब्न जबर रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमावन, गोबर यम सिद्की दिल सान कलिमे तौहीद गवाही दित तमिस पे नार जहन्नमुक नार करन रब्बि कायनात हराम। मुआज इब्न जबर रदियल्लाहु तआला अन्हु लोग अर्ज करने दोपन ये खुशखबरी क्या तेल बोजनाव खलुख बह खुशखबरी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लुकन वन फरमायस मुआज लुकन मवन, लुकन मवन अर्ज कुरुन क्या फरमोहस अगर लूकन वन, अगर लूकन वन तिम करन अथ पे इक्तिफा, अमाल सालिहात करन, तिम त्रायन अमाल सालिहात करन अथ पे करन इक्तिफा, अथ पे करन बस। गो अकीद तौहीद छु तिमो असबाब अंदर, कलिमा तौहीद गवाही दिन सिद्ध के दिलसान छु तिमो असबाब अंदर, युस इख्तियार करित इंसान पनुन पान है कि बचयित अजनार जहन्नम, बे हेक पन्निस अयालस ते बचयित अजनार जहन्नम। यह छु गोडनुक सबब। दोयम सबब, दोयम सबब छु दुआ कर, दोयम सबब छु दुआ कर। बहुत अम मूजूब लुकातन मज वन यह याद थवन गसन सहलता आसान। दोयम सबब छु दुआ करुन, दुआ करुन अल्लाह ताला संदिस दरबारस मस, दुआ करुन रब संदिस दरबारस मस। सय्यदुना अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु करन बयान सहीउल जामिउ हदीस मुबारक, हदीस नंबर 6275। सय्यदुना अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु करन बयान दपन फरमो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमोक, येले अख शख्स छु दुआ करन, येले अख बंदे मोमिन छु दुआ करन रब्बि कायनातस क्या छुस मंगन, अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह,
यह 3 लट यह दुआ मंगन अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह माना गो अर्श वाली में कर दाखिल जन्नत अंदर रब्बा यह जमात करुन जन्नतस मज दाखिल हाजिरीन करुक जन्नतस मज दाखिल यम जान होक यम न जान होक मुसलमान तिम करुक जन्नतस मज दाखिल ये अख शख्स अख बंद मोमिन 3 लट रब्बस मंगन रब्बा मे दि जन्नत रब्बा मे दि जन्नत रब्बा मे दि जन्नत नबी रहमत करन बयान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये 3 लट ये दुआ करन 3 लट रब्बस जन्नतुक सवाल करन नबी रहमत अलैहिस्सलाम कुर बयान जन्नत रब्बि कायनात वनन ऐ म्याने रब्ब यह चोन बंद जन्नतुक मुतलाशी रब्बा यह जन्नत छाड़ रब छुस वन ऐ जन्नत वन क्या पज अमिस सत करुन रब छुस दपन ऐ जन्नत वन अमिस सत क्या पज करुन जन्नत छुस वन रब्बि कायनात अमिस कर जन्नत अता रब छुस दपन गस अमिस कोर मे जन्नत अमिस कोर मे जन्नत अता अम पत ये बंद छु दुआ करन रब्बि कायनात शुजार पार करन अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार रब्बा मैं थो महफूज नारी जहन्नम निश रब्बा मैं बचाओ नारी जहन्नम निश 3 लट दुआ करन रब्बि कायनात सिंद दरबार संदर जहन्नम छु रब्बि कायनात सरज करन सवाल करन ऐ म्याने रब्ब चोन बंद छु जहन्नम निश पनाह मंगन रब छुस वनन ऐ जहन्नम तमिस पज क्या करुन जहन्नम छुस वनन रब्बा तमिस कर जहन्नम निश पनाता रब छुस दपन गस तमिस कोर में जहन्नम निश आजादी आता तमिस कोर में जहन्नम निश पनाता गो दुआ मंगुन असबाबो मज दुयम सबब युस इख्तियार करित इंसान पनुन पान हेके बचयित अजनार अब पज मुसलमानस दुहुक एहतिमाम कर अमिस पज दुआ मंगुन अल्लाह ताला तन्हाई मज पज अल्लाह ताला जन्नतुक सवाल कर तन्हाई मज पज अल्लाह ताला जहन्नम निश पना हेचन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमूक यम मसनून अज़कार हेचन आय तथ मज आव वन सुबह पत जो 7 लट मंगन शाम बाद जो 7 लट रब्बि कायनात दुआ करन अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार सुबह नमाज बाद 7 लट शाम नमाज बाद जो ये दुआ अल्लाह ताला 7 लट तो पता अमुक फायदे क्या अगर सुबह नमाज बाद ये दुआ 7 लट मंगमु अगर दोहस मज मोतस सित सपदो मुलाकात तुहुंस गर्दन कर जहन्नम निश आजाद रब्बि कायनात अगर शाम पत ये दुआ मंगु रोतल सपदो मोतस सित मुलाकात तुहुंस गर्दन कर आजाद नारी जहन्नम निश परवरदिगार अच्छा ये मसनून अज़कार पढ़नस फुर्सत अगर 7 लट ये दुआ पढ़ो ये जिक्र करो 7 लट सुबह 7 लट शामन मे बासान 1 मिनट तथ मन सारा मगर पढ़न जरूरत पढ़ने खतर तैयार वन सठा मगर अमल कम कर पढ़ने खतर तैयार मगरिबस इमाम साहब सलाम फिरन फजरस इमाम साहब सलाम फिरन मुसलमान प्राड़न दपन इमाम सब कर ग फारिग नमाज निश सलाम फिरन तड़ तो नबर टह कड़ान ये मसनून अज़कार गन पढ़न ये मसनून अज़कार हेचन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तथ मज आव यह दुआ हेचन रब्बस जो 7 लट जहन्नम निश पनाह मंगन रब्बस जो बार बार जन्नतुक सवाल कर गो दुआ असबाबों अंदर अख सबब ये इंसान दुआ करे अल्लाह ताला बचाए अम सज गर्दन अजनार जहन्नम 3 सबब अल्लाह ताला सुन तकवा इख्तियार कर माह रमजान पे परतो त्रावन वोल माह रमजान पे साय त्रावन वोल रब्बस करो गोड़ दुआ रब्बा कर रमजान कन बरकतन तो रहमतन उम्मीदवार क्या परस पे गई हालात जबरदस्त कशीद परस तोस वारहन तमह दपन माह रमजान वात इबादत करो तिलावत करो जिक्र करो परस ये हालात खराब गई वन युस माह रमजानस इंतजारस मगर माह रमजान ब्रोह सपदो मौत मुलाकात
सपदोक ना तिम प्राणन दपान नई वरी करो माह रमजानस मज खूब इबादत जिक्र अज़कार करो तिलावत करो तरावी पढ़ो बाजमात शब करो बाजमात मगर मौत आव पता थोनक बेखबर रूद मौत नश अगर अल्लाह ताला मुकद्दरस थोमुत सनिस नसीबस थोमुत करो दुआ दपोस रब्बा सनिस नसीबस थज माह रमजान बार बार थज सनिस नसीबस माह रमजान आमीन या रब्बल आलमीन अगर अल्लाह ताला माह रमजानस वातन माह रमजान के रोजन हूँ अल्लाह ताला अख मकसद ये करन बयान रब दपान माह रमजान के रोजन हूँ बड़ मकसद यी लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुह गस तकवा हासिल तुह गस परहेजगारी हासिल छुना लुब लुबाब रोजन हूँ तकवा रोजन हूँ निचोड़ तुह गस तकवा हासिल गछुन तकवा तुह सबब अंदर असबाब अंदर अख सबब युस इख्तियार करित इंसान पनुन पान हेके बचयित अजनार जहन्नम दलील दलील सूरह मरियम आयत नंबर 61 तो आयत नंबर 62 तव यह तकवा कत पा बन सबब इंसान बच अजनार जहन्नम दलील गस ना आसिन प्रत कुन कथ दावा कर मगर दावहस गस दलील वो तकवा कत पा बन सबब सूरह मरियम ये तो योड़ गछत पढ़ो आयत नंबर 61 तो 62 रब फरमावन व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमम मक़ज़िया अत आयतस पे कर योड़ गछत तो गर गोर बह करो सिर्फ इशारा रब फरमावन तोय मन छुन कहन त सो शख्स तोय मन छुन कहन त सो इंसान यम सुन गुजर आसिन जहन्नम पे यह तयशुदा कत रब वन यह हतमी कत प्रत अकिस इंसान सुन गुजर आसि जहन्नम पे यानी प्रत अकिस इंसान गुजरुन कम पे जहन्नम पे सो शहीद सो सालिह सो बुजुर्ग सो पैगंबर प्रत अकिस गुजरुन कप प्रत अकिस गुजरुन पुलसिरात पे रब वन यह तयशुदा कत यह यकीनी कत प्रत अकिस जहन्नम पे गुजरुन नबी रहमतो तो फरमो पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि तिमो फरमो अल्लाह ताला कर पुल सिरात कायम पति जमाता यम आसन अमाल सालिहातन मन सठा थजर तो बजर थवन यमन आसन बज बज अमल यम गुजरन पुल सिरात पे बिजली हिंद रफ्तार इत पन वुजमल गसन अमे रफ्तार गुजरन यम अमे पुल सिरात पे रब करख न सोन शुमार यमन अंदर करख न यम जमातुक शुमार तिमन अंदर आमीन या रब्बल आलमीन ब्याक जमाती यम हना रफ्तारस मज आसन कमजोर तिम गुजरन पुल सिरात पे दवन दवन करन ये पुल सिरात तिम पार पति ब्याक जमात यम आसन यहंद खोत अमलन अंदर बनी पाम यम गुजरन पुल सिरातस पकन पकन करन ये पुल सिरात पार पति ब्याक जमात तिम करन खोखज करन करन ये पुल सिरात पार पति ब्याक जमात तिम आसन गुनहन मजलत पत तिम युति पुल सिरात फिर गुजर है करुन तिम आसन खोखज पकन पुल सिरातस तिमन आसन गिर दकयवन येल मंजस वातन नबी अलैहिस्सलाम फरमो गिर दकयक यमीन बोन लाइन जहन्नम संदर और बचयन अस्तमिश ये जमातस बचयन अल्लाह ताला हाजिरीन त गायबीन बचयन अल्लाह ताला यमीन बोन लाइन यम पेन से दिसो जहन्नमस मस ये फरमो नबी अलैहिस्सलाम मगर बच कुस ती वन रब सूरह मरियम मस दपन ये कह यकीनी प्रत कह गुजरुन अम पुल सिरात पे पत कुस बच सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया रब दपन बचावक बतिम यमो म्योन तकवा से कुरमुत इख्तियार और ज़ालिमन दी अल्लाह ताला कथ मज बोंदर जहन्नम अंदर दपान रब कोठ खोखज पकनावक बह ज़ालिम और तिम दिमक जहन्नमस मज दरित मगर बचावक कम यमो अल्लाह ताला सुन तकवा आसि इख्तियार गो तकवा छु असबाबो अंदर अख सबब ये इंसान तकवा कर रब सुन इख्तियार ये तकवा बनस बाइस अम सज गर्दन बच अजनार जहन्नम
اوے گژھِ مُسلمان کوٗشِش کَرُن تقوا اختیار کرنٕچ یہِ گژھِ تقوا گُزار آسُن اکھ گوٚو لوٗکن منٛز بنہِ یہِ تقوا گُزار تہٕ تقوا شعار بیاکھ گوٚو أمِس گژھِ تنہٲیی منٛز اللہ تعالیٰ سُنٛد تقوا آسُن پبلکس منٛز چھُ کانٛہہ تہِ بنان فقیٖر اجتماعس منٛز جماعتس منٛز لوٗکن منٛز چھُ کانٛہہ تہِ بنان صالح کتھ چھِ ییٚلہِ یہِ صالح پننہِ تنہٲیی منٛز یہِ گژھِ تنہٲیی منٛز صالح آسُن یہِ گژھِ تنہٲیی منٛز تقوا گُزار آسُن لُکن برونٛہہ کنہِ چھُ کانٛہہ تہِ بنان تقوا گُزار کمال چھُ تنہٲیی منٛز تقوا گُزار بنان اوے چھُ رۄبس تہجُدٕچ عبادت پسنٛد تِکیازِ اتھ منٛز چھُ اخلاص زیادٕ اتھ منٛز چھُنہٕ ہاو باو ریاکٲری زیادٕ آسان رۄبس چھِ اوے یہِ عبادت زیادٕ پسنٛد رۄب چھُ تہجُدس زیادٕ پسنٛد کران بہرحال تقوا چھُ اسبابو منٛز اکھ سبب ژوٗرِم سبب یُس اختیار کٔرِتھ انسان پنُن پان ہیٚکہِ بچٲیِتھ ازنارِ جہنم سُہ گوٚو صدقہٕ کرُن انسان ہیٚکہِ کھٔزٕر صدقہٕ کٔرِتھ اگر اخلاص سان کھٔزٕر صدقہٕ کوٚرُن کھٔزٕر ٲنٹ صدقہٕ کٔرٕن رِوایتن منٛز چھُ آمُت قیامت کہِ دۄہ دِیس اللہ تعالیٰ کوہِ عہدس برابر اجر أمۍ آسہِ صدقہٕ کوٚرمُت کیٛاہ کھٔزٕر ٲنٹ یہِ کرِ عرض بار الہ مےٚ نَے چھُنہٕ یوٗتاہ بوٚڑ صدقے کوٚرمُت ییٖژاہ چھنہٕ مےٚ بٔڑ کانٛہہ نیکی یہِ کمہِ نیکی ہُنٛد اجر چھُ مےٚ کوہِ عہدس برابر اجر کوہِ عہد چھُ 8 کِلومیٖٹرن پٮ۪ٹھ مُشتمل پہاڑ رۄب دپیٚس میانہِ بنٛدٕ ژےٚ کٔرٕتھ أکِس موقعس پٮ۪ٹھ کھٔزٕر میانہِ دربار صدقہٕ مگر سُہ صدقہٕ کرنس منٛز اوسُے اخلاص سُہ کھٔزٕر کوٚرُتھ صرف میانہِ رضا باپتھ صدقہٕ سُہ کھٔزٕر روٚچھُے اللہ تعالیٰ ہن تتھ بنیووُے کوہِ عہدس برابر اجر اوے گژھِ انسان ییٚلہِ خرٕچ کرِ نہ یہِ گژھِ کٔمۍ سٕنٛدِ باپتھ خرٕچ کرُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ باپتھ اوے چھُ نبی علیہ السلامُ حدیث کوٚرمُت بیان فرموُکھ یُس انسان عبادت کرِ من صلی یُرائی فقد اشرک یُس عبادت کرِ امہِ موٗجوٗب لُکھ گژھِ وَنٕنۍ یہِ چھُ کران عبادت أمۍ کٔرا عبادت کِنہٕ أمۍ کوٚر شرک کیازِ أمِس چھُنہٕ مقصد چھُنہٕ أمِس اللہ تعالیٰ أمِس چھُ مقصد لوٗکن منٛز واہ واہ من صام یُرائی فقد اشرک ییٚمہِ روزٕ تھایہِ مگر تھاین لُکھ خۄش کرنہٕ باپتھ لُکن ہاونہٕ باپتھ فقد اشرک أمۍ کٔرا عبادت کِنہٕ أمۍ کوٚر شرک فرموُکھ أمۍ کوٚر شرک بعض روزدارن ہُنٛد حال چھُ یہِ تِم ییٚلہِ نفلی روزن ہُنٛد احتمام چھِنہ کران پتہٕ چھِ تِم لُکن منٛز جتاوان مگر انداز چھُ آسان جتاونُک بدل دپان آز نہ حظ چھنہٕ ہٮ۪کتھٕے چھُس نہ بہٕ آز روزدر تہِ ہے آز ووٚتھُس بہٕ اکھتُے 4 بجہِ یہِ چھُ مِزاج آسان کینٛہہ ہُنٛد بنیومُت تِم الحمدللہ تہجُدُک احتمام کران مگر پنٕنۍ عمل چھِ ریاکٲری سۭتۍ تِم ضایہِ یہِ ریا تہِ چھُ عجیٖب چیٖز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو فرموو کہِ مےٚ چھُ ییٚمہِ دُنیا منٛز نیرنہٕ بعد ساروی کھۄتہٕ زیادٕ خطرٕ باسان ریا ساروی کھۄتہٕ زیادٕ خطرٕ چھُ مےٚ باسان ریاکٲری کرِ میٲنِس اُمتس ہلاک ریاکٲری ہیٚکہِ میٲنِس اُمتِیس ہلاک ریا چھُ شرک اگرچہِ شرکہِ اصغرٕے چھُ مگر یہِ چھُ شرک یہِ چھُ لۄکُٹ شرک من صام یُرائی فقد اشرک ییٚمہِ روزٕ تھایہِ امہِ موٗجوٗب لُکھ گژھِ وَنٕنۍ یہِ چھُ روزدر دپان مےٚ نہ حظ آز ہٮ۪کتھٕے آز گٔیم 5-8 دۄہ یِکوٹے سہرن وۄتھان سُلہِ بیٚیہِ چھُس بہٕ روزدر تہِ روزان باسے آیام یہِ بیٖز تہِ تھاوان ژٔنٛدٕروار تہِ تھاوان برٛٮ۪سوار تہِ تھاوان یہِ چھُ عوامس منٛز یہِ جتلاونٕچ کوٗشش کران لُکھ گژھِ دپان یہِ چھُ پرہیزگار لُکھ گژھِ وَنٕنۍ یہِ چھُ روزدار رۄب چھُ دپان میانہِ بنٛدٕ ژےٚ چھُے نہٕ مقصد اللہ تعالیٰ ژےٚ چھُے لُکھ مقصد گژھ ژٕ کوٚرُکھ مےٚ یِمنٕے حوالہٕ مےٚ نہٕ ضروٗرت چانہِ روزٕ ہاونہٕ باپتھ تھایتھ روزٕ فقد اشرک ژےٚ کٔرٕتھ شرک من تصدق یُرائی فقد اشرک ییٚمۍ کینٛہہ دیُت مگر دیُتُن امہِ باپتھ لُکھ گژھِ وَنٕنۍ یہِ چھُ دِنہٕ وول رۄب دپان فقد اشرک أمۍ سُنٛد یہِ دیُن چھا عبادت کِنہٕ شرک رۄب دپان یہِ چھُ شرک کیازِ أمۍ دیُت میانہِ وتہِ منٛز مگر میانہِ خٲطرٕ دیُتُن نہٕ أمۍ ووٚن لُکھ گژھِ وَنٕنۍ محلہٕ وٲلۍ گژھِ وَنٕنۍ عوام گوٚژھ وَنُن یہِ کوٗتاہ بوٚڑ دِنہٕ وول چھُ ہے دِل کوٗتاہ کُشاد چھُس دِل کوٗتاہ وسیع چھُس یہِ چھُے لچھِ بوٚد رۄپیہِ رۄبہٕ سٕنٛدِ وتہِ منٛز خرٕچ یُتھ مِزاج تہِ چھُ کینٛہہ تِم چھِ دپان 10 رۄپیہِ دِتھ لُکھ گژھِ وَنٕنۍ یہِ چھُ حاتِم تۄہہِ اڑٮ۪ن چھِ 10 رۄپیہِ آسان دِنہِ مسجد گۄڈٕ چھِ مولوی صٲبس وَنان بہٕ حظ دِمہٕ 15 رۄپیہِ مگر اعلان کٔرِو ضروٗری ناو ہٮ۪تھ یِنہٕ میون ناو گژھِ مشرف
वारान मसाजिदन अंदर गसन पे आसान लिखित नाव हे दूह दरखास्त कह दपान ना यम सुन नाव पढ़ जरूरी अगर न पढ़ यह पे शिकायत करान वन तमिस मकसद रब कि तमिस मकसद लुक तमिस लुक मकसद रब छुन मकसद मकसद गस रब आसन अवे कोर मे अर्ज सदक करुन बने सबब इंसान हेकि पनुन पान बचोयित अजनार मगर सदक गस कम सिंद खतर करुन सिर्फ अल्लाह ताला सिंद रजा बापत अत मज गस दुनियाई गर्जो गायत आसन पूंचम सबब माह रमजान च रोज थवने माह रमजान च रोज युस इंसान थय अमिस च थय अल्लाह ताला जहन्नम निश दूर तो पता कूचिस मसाफतस बराबर थे अमिस अल्लाह ताला जहन्नम निश दूर नबी रहमत अलैहि सलातु वस्सलाम फरमो मन साम यौमन फी सबीलिल्लाह फरमूख यम शख्सन अल्लाह ताला सिंदि वति मज रोज थई युस रोज दर रूद अल्लाह ताला सिंदि वति मज एम सिंदिस बुथिस तो जहन्नमस दरमियान छु अल्लाह ताला 70 वरियन हंदि मसाफतस फरक थवन इन्हें 70 वरियन हंदिस मसाफतस बराबर छु अमि जहन्नम निश दूर थवन हजरत रब्बुल आलमीन मगर रब वनन ये म्यानि बापत रोज थई ब खुश करन खतर रोज ये रब खुश करने खतर रोज थे अवे छुना हदीस नबी रहमतो फरमो रब छु वनन अस्सौमु ली व अना अजज़ी बि रोज छ म्यानि खतर बय दिम यमन रोजन अजर तो पता रोजन क्या दी अल्लाह ताला अजर तिज रोजै होत छ इबादत मज स इबादत यस मज शिरक हुन शाइबा छु न्यू नमाज इंसान छु सजद करन रब सिन खतर ति इंसान छु सजद करन पतल सिन खतर ति इंसान बाज़ औकातन सजद करन कब्र वल सिन खतर इंसान बाज़ औकातन सजद करन बोनी ति इंसान बाज़ औकातन सजद करन ब्रनस ति इंसान बाज़ औकातन सजद करन आस्तानस ति कन्नी ति छु सजद करन इथे पछु यह बाकी इबादतन हुन मामला यम बाकी इबादत तिमन मज ति छु युथ मामला शिरक हुन शाइबा तिमन इबादतन अंदर मौजूद मगर रूद सवाल रोज रोजन मन छुन शिरक हुन शाइबा मौजूद रोज छु इंसान थवन खालिस कम सिन बापत अल्लाह ताला सिन बापत अवे छु रब्बन रोज छु म्यानि खतर अजर ते दिम अमिस इंसान छु बाज़ औकात रोजन मज इख्तियार ते आसन ये चाव घर किचनस मज वुचन छु सका ये कि खेत चते ये चाव बाथरूमस मज अगर त्रेश बासे मे त्रेश जरूरत ये त्रेश चते अगर ये खेन चन निश रुकन अगर ये त्रेश निश रुकन ये कम सिन बापत रुकन सिर्फ अल्लाह ताला सिन बापत अवे छु रोजन मज शिरक हुन शाइबा रब छु वनन अवे रोज छु म्यानि खतर अजर ते दिम पाने यु शख्स रोज थई रोज ते बनस अजर अबू सईद खुदरी छम हदीस रावी रदी अल्लाह अन्हु सही अल बुखारी हदीस 2870 नंबर यु शख्स रोज थई अल्लाह ताला सिन वति मज अमिस जहन्नमस दरमियान छु अल्लाह ताला 70 वरियन हंदि मसाफत फरक थवन गो रोज ते बनन सबब इंसान है कि पनुन पान बचैत अजनार जहन्नम रोज थवन जरूरत पन्न बचन करियो आदत बच थवन रोज ये पे सुहाबा बचन ललनावन गिंदनावन तिम रोज थवनावन मगर आज ये बड़ रोजन तो लकटन हन ये बड़ कर बहाना दपान मे बन रोजन अड़ दपान मे डॉक्टरन कोर्मुत मना हे बह कसे रोज दर हेकान रूजित अड़ दपान हे मे यह गुंजाइश कह बह हेक लफ्ज रोज दर रूजित प्रेथ कह वन मे मगर रोज न कह अड़ दपान ना नशिक आदि कह यानी यम सवाल तक माह रमजानस मज तज नशिक आदि क्या करो नश यल त्रावन कह वन रोजो रोज दर मगर अगर जजीर कड़ो आब पे चमो तमोक रोज मा फटन अड़ वन ये अगर जजीर कड़ो आब ना तमोक चमो रोज मा फटन अड़ बूज मे ये वन दपान ना क्या नंगलावन सह कुबैर वुबैर नेवला वेवला मज थवन तम सत फटन रोज रोज यमन चीजन नश रुकनुक नाव ये इंसान अत चीजस पे कंट्रोल कर इंसान अल्लाह ताला सिंद खतर यह हराम चीज त्राय हराम शाय त्राय यह कत बड़े हराम नश पे परहेज कर यह कत त्राय बोड़ हराम लिहाजा कर सारे चीजों नश इज्तनाब जरूरी रोज थो अल्लाह ताला कर तुहज गर्दन आजाद अजनार जहन्नम ब्याक सबब असबाबो मज ब्याक सबब सह गो कोड़न करियो परवरिश यमन कोड़न आज माशरस मज अहमियत दिवान कूड़ जवान गर गोबर गसन मालिस ते गोबर गसन माजि ते गोबर गसन दोनवनी अयालन
कोड़ वालें ते गोबर वालें ते दपन हे कूड़ जाए हे परेशानी हाज वस हे कूड़ जाए फरमो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहीहुल बुखारी हदीस 1418 नंबर हदीस नबी रहमतन फरमो अलैहि सलातु वसलाम मन बुतुलिया मिन हाज़िहिल बनात फरमो यु शख्स अल्लाह ताला आजमो कोड़ दित अल्लाह ताला दिस अमिस कोड़ ज़ कोड़ दिसनस 3 कोड़ दिसनस 4 कोड़ दिसनस 5 कोड़ दिसनस केहन छ 6 कोड़ ते 7 कोड़ ते रब्बा कोड़न कर पर्द पोशी रब्बा कोड़न कर पर्द पोशी रब्बा कोड़न कर पर्द पोशी इज्जतस करुख रश इफ्फतस करुख रश अजीजो आज खतरनाक वाक़ा ब्रोह कुन एवन आज कोड़न हंद हवाल जबरदस्त दिलदोज वाक़ात ब्रोह कुन एवन कुन जाय कूड़ जालन एवन कुन जाय कोड़ से ज्यादती करन एवन कुन जाय कूड़ खुदकशी करन कुन जाय कूड़ जहर खेत पनुन जू दिवन बाज़ औकातन इंसान हैरान गसन जू कर दी इंसान जू कूता टोट आसन जू कूत हज टोट जू प्रत कस इंसानस टोट क्या जू अल्लाह ताला सज नियामत अच्छा वन अत करियो कदर अत करियो रश अत वातियो जूस पन्निस वातियो या यह शरीयत वनान यह जू प्रत अकिस इंसानस टोट छुनाज यह तन वली यह तन चूर यह तन सालिह यह तन शहीद युस आस सह जू अमिस टोट आसान प्रत कस इंसानस तुह तु जू टोट मित जू टोट इंसान कर दी अम जूच कुर्बानी ये इंतहा गसान ये अमिस ज्यादती गसान ये सारे पे सहलाब यह पे पन्ने जुवस तचान आज वो तुम कत दिलदोज वाक़ कोड़न हंद हवाल पेश डोमेस्टिक वायलेंस हवाल कत वाक़ात पेश इंसान हैरान गसान दपन रब्बा अगर न पन फजल करख अगर न रब्बा पन रहम करख कह बात कहें बात कोड़ मल परेशान कोड़ निकाह कर काल सुबह दपन कर वोल बह दिमस तलाक काल निकाह गसन सुबह हश हरबाब दपन हे यह सानिस गरस लायक तरबियत जरूरत तरबियत जरूरत दीन जरूरत कुरान सुन्नत जान जरूरत वल्लाह सो वन अगर सान गरन मज कुरान सुन्नत यह मामल पेन नस वुच तेल हश हरबाब दपन यह वह नोश कह यह मे कूड़ तेल सह जह वन यह गई नोश तो गई कोड़ तेल हश तो हरबाब यह फर्क कर अगर कोड़ कांगड़ पे दपी यह पे कोड़ हिंद जरिए कांगड़ और अगर नोश हिंज कांगड़ पे दपन यह बेअदब तो बद सिफत अमिस माज सिफत हेचनोमुत तेल गह डिफरेंस कह यह डिस्क्रिमिनेशन तेल हश तो हरबाब वन ये सान गरन मज दीन अगर कोड़ गस बत खराब या सुन खराब दपन यह कूड़ हेच वार वार और अगर यह बत सुन नश गस खराब दपन अमिस सिफत कह अमिस तमीज कह अमिस रन तरीक कह माज हेचनोमुत यह फर्क वन तेल यस कदर कोड़ गरस मज सही कदर नश गरस मज फरमो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोड़न करियो कदर कोड़ मोल छु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज कोड़ मोल अवै परेशान तुम वुचो हालात क्या अक दो इंसान यह दिलदोज खबर बोजन हे फलन जाय आव यथ पॉइंट वाक़ा पेश फलन जाय वाक़ा इंसान दपन जिंदे वसा सुद कब्र मज नबी रहमतन फरमो अलैहि सलाम मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनात युस शख्स अल्लाह ताला आजमो कोड़ दित अल्लाह ताला सोज अमिस 2 कोड़ 3 कोड़ 4 कोड़ 5 कोड़ 6 7 8 कूचा सोजस रब्बन अमिस सोज रब्बन कोड़ अम कर यमन कोड़न परवरिश रुज तरबियत करनक रुज तालीम दिसनक नबी रहमतन फरमो अलैहि सलाम कुन्न लहु सित्रम मिनन नार यम कोड़ बनन अस्त जहन्नमस दरमियान पर्द माना गो यम दियन मल जहन्नमस वातन कोड़न अजमत यह अजमत छ लड़कस यह कोड़ी अजमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छ सहाबन नसीहत करन यमि शख्स परवरदिगारन 3 कोड़ करवाता अम करीमन कोड़न परवरिश रुज तालीम दिसनक रुज तरबियत करनक अम पत करनक निकाह बाद तुथोनी मन कोड़न दस्त शफकत पे निकाह बाद दोपन कि अमिस कोर वन निकाह वन के में जिम्मेदारी ना निकाह बाद तुथोन अमिस कोड़ दस्त शफकत पे फरमो नबी अलैहि सलातो व सलाम
क़यामत के दो आसो जन्नतस मज़ ये साहिब तो बह यम जो अंगुश्त मुबारक रलाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो यूता करीब आसो यानी जन्नतस मज़ आसी हमसाय केमिस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सवाल करन वोल गो खड़ा अर्ज करुन यमिस ज़ई कोड रब्बि कायनात अता करी या रसूलल्लाह तो फरमो उतरन मुतल्लिक यमिस ज़ई करन अता फरमो यमिस ज़ कोड रब्बि कायनात अता करी अमन करन रसूलीमो तरबियत परवरिश करनक निकाह बाद थोनक दस्ते शफकत पेट ये बासो जन्नतस मज़ यूत नजदीक यम ज़ अंगुश्त मुबारक रलाय मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कोड़न करियो परवरिश यम बनन सबब तोहि तो जहन्नमस दरमियान तोहि दिन यम जहन्नमस वातन यम बनन कुन्न लहु सित्रम मिनन नार पर्द बनन जहन्नमस तोहि दरमियान असबाबो मज ब्याक सबब पन्निस मुसलमान बाइस करियो इज्जतस दिफा पन्निस मुसलमान बाइस करियो इज्जतस दिफा पन्निस मुसलमान बाइस इज्जतस दिफा करुन अच्छु रब सुन वाद सहीउल जामे हदीस नंबर 6240 फरमो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यु शख्स पन्निस मुसलमान बाइस इज्जतस करे गाइबान दिफा यानी गाइबान दिफा करे पन्निस मुसलमान बाइस इज्जतस अख मुसलमान आसि बेस मुसलमानस इज्जत उछालन पत कन मगर ये मुसलमान दपस हो बाया अम सुन इज्जत उछाल मे मुसलमान बोय गाइबान इज्जतस दिफा कर पन्निस मुसलमान बोइस नबी अलैहि सलाम फरमो कान हक्कन अलल्लाह रब्बस पे छु हक रब्बस पे छु हक बनन युस मुसलमान बेस मुसलमानस गाइबान इज्जतस दिफा कर रब्बस पे छु हक बनन अन युतिकहु मिनन नार अमिस कर जहन्नम निश आजाद रब्बि कायनात ये छा मुसलमानस इज्जतस दिफा इवन करन किन अमिस इज्जत इवन दागदार करन छुना हज इवन इज्जत दागदार करन अश दुकानन पे बेहवन मुसलमान सुन इज्जत उछालने अश बाजारन मज फेरन अकिस बेस निश अकिस बेसुन इज्जत उछालना खातिर अशन मशकूक बनावन पनुन मुसलमान बोय अशन दागदार करन पनुन मुसलमान अगर ये वाक़ा सही आसे दबन फारूक आज़म रदी अल्लाह न ज़मानस में इमामतस पे फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला नमाज पढ़नावन दौरान नमाज फुट कमिस ताम वुजू हवा गो कमिस ताम खारिश आवाज बूजुक फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु सलाम फिर सहाबन कुन फिरुक पनुन रोय फरमायुक सहाबो दौरान नमाज यमिस हवा गो खारिज सु वथ थोद सु नेरि नेबर सु बनाय वुजू नो तो नमाज छना लोटावन नमाज लोटाय दबन ब्याक सहाबी गोडनी के सफस मज बिहित याव नजदीक फारूक आज़म रदी अल्लाह अर्ज कुरन अमीरुल मोमिनीन फतवा छुन सही फतवा नियो वापस फरमाइस क्या दोपन यह मुसलमान सदिस इज्जतस दिफा करन अगर सह यन थोद वथ तमिस न इज्जत रोज रब बचन तम स इज्जतस खराबी गि पैद सह गि दागदार फरमाइस तेल क्या वनो दोपस फतवा दियो तुम वनो सारी मुसलमान नेरन नेबर सारी बनायन वजू नो सारी लोटायन नमाज ताकि अकिस मुसलमान सुन इज्जत बचे अम सुन इज्जत गि दागदार आज कोशिश मज कंस हुंद राज गस पता लगन फिक्र तार होस पत त्रावन अट सन कड़ित मुसलमान बाइस करियो इज्जतस दिफा यह बन सबब अल्लाह तालास पे बन हक कि सह कर तुहज गर्दन आजाद अजनार जहन्नम मकसद छुना यह यमन इबादतन हुन मकसद इज्तिमातन हुन मकसद मस्जिद मज जमा गस्तुक मकसद क्या मकसद छु अकोय माह रमजान च रोज थवने हज करुन ज़कात दुन मकसद छु अकोय अस गि जन्नतस वातन जहन्नम निश गि आजाद ये तो छुना मकसद यह छु मकसद मुसलमान बाइस करियो इज्जतस दिफा जहन्नम निश करियो अल्लाह ताला आजाद असबाबो मज ब्याक सबब युस इख्तियार करित अल्लाह ताला अकिस इंसानस हेके आजाद करित अजनार जहन्नम सु गो रुत इखलाक छ अपनावन इखलाक छ रुत अपनावन नबी रहमतो फरमो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमौक युस शख्स नरम दिल आसे नरम जुबान आसे
یُس کلام کران آسہِ مگر احسن طریقس منٛز آسہِ کلام کران مُسلمانس سۭتۍ آسہِ پیش یِوان مگر احسن طریقس منٛز آسہِ أمِس پننِس مُسلمانس سۭتۍ پیش یِوان بیٚیہِ آسہِ مُسلمانن قریٖب روزان نبی رحمتو فرمو حرمہ اللہ علی النار أمِس پٮ۪ٹھ تہِ چھُ جہنمُک نار اللہ تعالیٰ حرام نرم دل تہٕ نرم زُبان کُس آسہِ ییٚمِس رٕتۍ اخلاق آسن بٔڑٕ ماجہِ أکِس مُتعلق پرٛژھُکھ صحابو پرٛژھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ حظ چھُ محلس منٛز بٔڑ موج سۄ حظ تہجُد تہِ پران عبادت تہِ کران نفلی روزٕ تہِ تھاوان ماہِ رمضان چھِ روزٕ تہِ تھاوان ذِکر تہِ کران مگر اخلاق کیٛاہ حظ نہٕ تٔمِس رٕتۍ کینٛہہ نبی رحمتو فرمووُکھ سۄ گٔے جہنمس صلی اللہ علیہ فرمووُکھ سۄ گٔے جہنمس بیٚیہِ جمٲژ کوٚر عرض اَسہِ تہِ حظ مٲلس منٛز بٔڑ موج نفل نٮ۪ماز چھنہٕ پران کینٛہہ تہجُد چھنہٕ پران کینٛہہ نفلی روزٕ چھنہٕ تھاوان کینٛہہ 5 وقت نٮ۪ماز چھِ پران بیٚیہِ چھِ ماہِ رمضان چہِ روزٕ تھاوان اعمال تہِ چھنہٕ تیٖتیاہ زیادٕ کران ذِکر تہِ چھنہٕ زیادٕ کران کینٛہہ مگر اخلاق حظ چھِس رٕتۍ سۄ حظ پرٮ۪تھ کٲنٛسہِ سۭتۍ رٕتۍ پٲٹھۍ پیش یِوان فرمووُکھ سۄ گٔے جنتس گوٚو اخلاق واتناین انسانس جنتس یا جہنمس رٕتۍ اخلاق واتناین انسانس جنتس اور بُرٕ اخلاق واتناین انسانس جہنمس گوٚو اخلاق رٕتۍ اپناوٕنۍ یہِ تہِ بنہِ اسبابو منٛز سبب انسان ہیٚکہِ بٔچِتھ اذنارِ جہنم تہٕ یِم ٲسۍ مختصر کینٛہہ کلام تُہنٛدِس خدمتس انٛدر